گوتنەکە کوردی هەیە دبێژیتن ئاستەنگێن ڕوژگاران هەلاوسینە پەژاران. وا دیارە ئەف گوتنال سەر ژیانە vê خێزانê hatiye gotin. Sererayê nexweşiya jiyanê ev zarokê di jiyê 3 salî de bi navê Hüseyin Abbas ji xêzaneka Destkurd û derencam helên nûjdariyê li Saxlemiya Bexda ji destûpêyan pek keftiye. Îro bi dilekê pirsûz û sotî Dayko Hüseynî باسي كيماسي وهلا النجداريان صخلميا بغداد كانت. جو علينا الدكاتره قالوا هذا لازم يدخل انعاش، حالته كلش استاءت، قلت له حالته استاءت من وراكم. دکتور هاتن و گوتن دوید ببینه برجاندنه باری تندرستیاوی گلک آستانگه من گوتی باری ویش بربه ولی هاتیه حتی نه هوا چاره سری بونه کریه و درمان نظم بونه پلا گرمیجی و ندای گوتنه من اوه کار تنینه و لدور دامن بره هولا برجاندنه و دمی نورینگه هاتن جلیویج برکرن و پاشن برین عملیاتایی وکرن سی سرکک لسر بریناوی بو. اوه بلگهن تاقیکرنا حسینینا و ریک البروان هاتینا گرتن. دایکا حسینی دبیجیتن ایدی مروایتی نمایوش بر هجاریه نزانیم ده بر خودینا چلانکی. اريد يوعى بس يوعى كل شيء. تني من تبيت هشيار بدو چاره سرياوي بيت كرني او انه كارين تندرستياوي. هم اللي هم سبب هيك. دمما بسیارش دایکا حسینی کر کود سکالایل سروان نجداران تو مارکت گوت نشم اجبرکو ده جیانا ما کویت برما ترسیه لیتنه مدویتن کرما هناردهی در و بکن دا کش دست ما نچیتن او سیمه ها یکفتیه بنجهان ما اقدر ارفع دعوة عليهم. از نشم سکالای لسروان تومار بکم او بهزنو از دست کردم او امین هجرت کفنه بن بیا جیانا ما یا کفتیه بن بیان من دوید اسکالای تومار بکم لی اگر تومار بکم دی زیدتر کفمه بن بیان بولی و کورینو بدی وداچونا وی بابتی مقصد وزارت تندرستی عراقی کر لی چلو انک آماده نبون کو برسوا چاره سرکرنا حسینی بدنما لو را مقصد خوب پرلمان عراق گهری جیگیره سروکی لیجنا تندرستی پرلمانه بالندا كوبزيترين دم دست هاريكاريه بو حسيني درج اف حالتك وجنابتك بما عسكري حالتك انسانيه زاروكك طبعا ام دي اهتمامك باش دينه تايبتي ام دي سر وستين و ام خوجي دي اشرافك كاين سر علاجوي ان شاء الله حتى تلقينا وضعك يكون مفايك باش ببني نجداري بيشكا مروفايتي للعراق جرينجي بفي بيشنايتا دانو در انجام اوا ايكشوا نمونن کو برچاوین متکویتنو و چاره سرکرن درگهن گرتینا لبغدان زر عبدالله دنگی امریکا